ball endun bang awe inuet un etema lang inuet ke pathuni ya khela kali game ase kali lase ball bang kaida good pass neulo ball ke pon same inuet pathu nang ne la sor mu bang captain ball pon सर पाव भाजी आई हम इच्छी के घर से alang si tour nahi polo foul kick for Karbing Long Morning Star. Jersey 19 si 2 pola bangsa ball. Direct goal club. Wow, mapping lo ke tour es ta me la lo. Ing tu yong chalo. Target long tour pick lo Karbing Long Morning Star hin ben ta me non anda jo de la ha ke misian la kiang thek ma pima ho. Ta me la lo nal tu Karbing Long live kelang. Viewers tum ta me arnardom pidun bomber Karbing Long Morning Star fan. Alang litum la I League long le entry chot kali alang litum la Assam State Premier League Champion Trophies ta me alang litum pahai thekji phanil tum arna mardom pilo na ball minus pineolo captain ke la ball minus fit do la bang he ju piong che lo ball pi mesen lo ball galo penalty area se talang chita me jersey number 24 Govinda Academy achuta ding hamar ke pathu bang sapo chohu texer raf hoy nali tum nang puduni tha Karbing Long live viewers atum sami posom opini Karbing Long Star Morning Star high pusame pungkon me high goal straight to the goalkeeper abisi turong jaditi tur pali ulo captain pathu mesen Karbing Long live kelang ratun duan non amat ke nani tum gaddu go live nangalang dun bangkon lo $200 lang lase arnisi a game ason nani tum gaddu is tame ake kom nai na surisia amulugan nge nanglang donik tha nali tum stars tame nang pidunik tha star nang ber donik tha
lapen likes lapen share ikta video bang anso se ni tuma Facebook page tame pa grow ji phan lapen Karbing Long morning star phan tame anso se isia hir jume lo isia support lo se jersey number 59 ball ke pon me ul yellow card pide lo akeng bugdun pide joini without the referee consent referee la puna tok ba mo se ball minus pide ma se complain lo se re kick lo referee signal lang nahi without the referee consent referee la puna ball pi mi olos tame keeper goal this is the first goal for Karbing Long Morning Star what a nice shot straight to the goal straight to the net and this is a very big congratulations for Karbing Long Morning Star yeah Karbing Long Morning Star 1 goal pen alang litum 34 minutes sangbong alang litum non half time dog lo la so prang alang litum goal is CP pon pen Karbing Long Morning Star 1 goal pen alang litum lead poning bom lo this is a very good performance so far first half jo jeng ko alang litum goal is CP pen pon de lo Sitame lalo opponent apan ke weak pu matha dam nang ne ase unan ke jersey number 19 Pathu Mesen alangli back to 61 again back to 59 ball pon kusong pon ni nila so line ball penalty area se dalang danger zone se dalang back to jersey number 8 captain ball mini pimi alo sitame captain ball ki pimi pick la langli la si captain daga chulong lo ball minus me pick ball gonna si pinang ji pa target kaita do alang li jersey number 415 back to jersey number 16 Govindo Academy ball latum long si dolang nonamat ke oi la hello latum eyes contact bang pass ke sipi bang kaita miss pass kaita captain ball ke pon me pick la pen alang li lang tha target ki pi me pick jo receive abang hello ilitum ni lipu reti Karbing Long Morning Star bang la so weakness bang dola receive abang jersey number 19 alang rap hoy posi alang lifanda lason si patfunang koklo la jersey number 24 achu jang hamat pathuba mesen samelang li son rap hoy chong hu joy yat hai si alang libana ni yang je pen se jersey number 19 ing doi fit lo la lo free kick for Govindo Academy jersey number 32 will kick the ball it's a long pass good heading by Harbamon ke lalo alang heading bang ke isi advantage height duko ko join lo heading umadi di la si lalo
Kokrojar tim ta fragment langdam lo bolote penang improve lo. Pini ke penang offside. It's an offside call from assistant referee. Half time dappo. Half time dappo. La eli tum pini mange audience do hoy son si thek pon long. Chupen langdam lo bolote. Eli tum Karbi Anglong angbong ke audience ke ong ke dongka Waisong Stadium dai silo. Hala dak le pathulo bolote suri sia muluk ke nang chetong don vekji kelang. Sitame dak Diphu rong sopi bange town rong sopi binang pot. Dak bang anutin da boreng war sai mate chongda da phansi ke bang chorapot. Anutin da busy lifestyle la dak bang ke. Ball pass me piglo jersey number 59 Inwesi Ponbamlo. Ball pass me olo sita me goal. Oh, defense man cherai dun head silo anung rodun dera masi ball ta pass mang me piglo captain back to jersey number da patu me pig. Alang chichini lo laga offside ball bang receive bori derlo. Pumni ball chui polo. Nang tum anso se Karbi Anglong live ke lang ara tum kindly pen likes pen dunji phansi nili ai gari pasang Facebook telepon me dia selang department apa jitia মানে অনুপস্থিত থেকে দায়িত্ব গতিকে ইকুৱালিটি আৰু ভিডিঅ' জুম কৰিছে বা ভিডিঅ' লাইভ টেলিকাষ্ট কৰিছে অকণ ভিউৱাৰ্ছ Facebook page viewers for being always with us and for believing in that there's chances for to be goal there are chances it's a very lucky day for Karbi Anglong Morning Star, very lucky day. Ball goal tame goalkeeper nang chon plot office tame lang lit drew the polo sitame lalo drew the chance dolo tame keeper inuverlo lang keeper nang chon lo keeper beat elo ange polo last moment defense bang YouTube long da damik don YouTube nitum Karbi live YouTube long tame nitum live people nitum yo YouTube Karbi Anglong live YouTube channel long tame nitum pipon mom lo ball pime olo sitame is a very long pass pen lalo pass ki chipi bang si kurer kalidet posi bc tupik di pansi lalo elitum Karbi Anglong live kelang ra tum pachipon nitum la Karbi Anglong Morning Star defense bang ang tum common sense mate labangso ball pusi nang turvek po keeper nang chomplor pikila so ball target long se nang turbo target long se alang le arja damdun masi labangso ball
alangli save fortunate for Carving Long Morning Star and very unfortunate for obviously opponent team Govindo goal Japan goal scored by jersey number very chini lo goalkeeper nang chon elo goalkeeper already elo have alang penalty bangala lo tim chedo de lo amasing nang chonda bong join si bang turlet lo me pig lo kemat me pig lo oh this is the second goal for Carving Long Morning Star 2-0 got the leading har bomon phan ki beat pon ge sung cheji height do weight height do alang lige na monita heading o masi defense main defense ke alang li phan si Carving Long Morning Star ke si kai ke mata chiki klong solo jo lang tha patu meu pamu goal ki bangal lang me pigan lo manager aji therak set nai direct hitur lo tame pini ge jog luok chodet nang nak lo lang li tum se di just 32 Govindo player pon bom lo ball again back to jersey number 32 jersey number 16 labang alang di tempat patu mesen ball ke pimi olo sitame lalo wow nice heading Pini game abang ke goalkeeper fans interesting lo. Alang lipamu ta goal gede nang ji polo stame ang chon fit apo. Yo la audience supporter dun jo
Kahiring dun lok lo morning star tu masih. Choro lo alang litum han audience tu mas tami kahiring lo morning star pan alang litum jo. Half time dapo. Ball pon bom lo kahiring lo morning star. Jersey number 10. Half time. Advance congratulations to the Carving Morning Star team for leading the game by 2-0 against Govindo Bosumetari Academy.
này con kia đi tôi. Non cimbuan cingkini dulu yang pemata. Yes ibu. Kalau kau Manado pot ke lah Manado program tu. Dah kah ibu? Hah? Dah kah ibu? Dah ibu. Manado iwan tu है. So near non ada pot adam. Lulun tadi. Non sih nalu dah. Tu ya tu bingung nalu pot amat. Dulu deh kena kita dulu lah macam mana ni? Oh. Oh, bukan ni. Hah? Oh, dulu ni macam mana ni? Yang kau tu orang ni. Ini dah kau long ni tu. Bikram mana pasti ni? Ya. Yo kau asyik update kan live dong. Oh. Bonjek. Oh. Background music keyboard nang kau macam background tu ni ho. Ni di rot kong po YouTube long mangke. Oh itu. Oh, office itu dulu ni lagi. Ready? Pini sita me carving long morning star performance me all round performance litum pudame lasi laso join pen se alang litum opponent team Govindo Busumatari foot mitum han alang litum 2-0 pen alang litum lead pon bomlo lasi I Assam state
প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ বিষয়ে আপোনাৰ লগত মই কথা পাতিম। বৰ্তমান কোনটো মেটচ এতিয়া বৰ্তমান খেলি আছে আৰু আজি খেলৰ যদি ফলটো যদি কাৰ্বি আংলং মৰ্ণিং ষ্টাৰ যদি উইনাৰ হয় তেতিয়াহ'লে পইণ্ট টেলি হিচাপত কিমান আগুৱাই যাব আৰু কি পৰিস্থিতি এতিয়া বৰ্তমান? আচ্ছা, আজি যদি মৰ্ণিং ষ্টাৰ জিকি যায় তেনে 3 পইণ্ট পাব। 3 পইণ্ট পালে লীগ টেবুলত মৰ্ণিং ষ্টাৰ টপ হ'ব 35 পইণ্টৰ লগত, ফ'ল'ড বাই চিৰাং। চিৰাং টিমটো ভাল টিম। তেওঁলোকেতো আই লীগ খেলিছিলে যোৱাবাৰ। হয়, গতিকে সেইটো টিমৰ এগেইনষ্টত আমি